Bungoma, lakini ukiwa hapa presence yake iko Bungoma. Labda Nyanza uendangi mzee, lakini ukiwa hapa watoto wako safe, wife ako safe, family iko safe. Kile kitu shetani atafanya, atakufanya juu chini, apige, akuondoe kwa presence ya Mungu. And that's why David alipigana vita 66 vita wars, na hakuwa shindwa hata moja. Alijua ya kwamba mimi niko hapa, na si ya kwamba niko tu hapa peke yake. Niko hapa na ndugu zangu, niko hapa na baba yangu. Wakati Joseph anashikwa, alijua kwamba hii vita yenye inapitia ndani si yangu tu. Na wakati alifika huko, after many years, ndio akagundua ya kwamba kumbe baba yake pia alienda akamwabudu, ndugu zake walienda akamwabudu. Iwapo angefanya mistake, hiyo familia ingepona. Imagine Mary angekosekana kwa hiyo generation ambayo alitafutwa, because Mungu alitafuta mtu ambaye Yesu anaweza kuzaliwa kwake. Kama Mary angepatikana as a virgin, kama Mary angepatikana kama bikira, bado time, Mungu angepeana time back until mtu atoke ambaye anaweza kusimama in that gap. It is painful, ni uchungu sana. You are here, umeokoka, na bado God akutrust, bado Mungu akuamini. Is very painful. Wachana wanadamu wanaweza kosa kuamini, wachana, but bado Mungu akuamini. At this time